Woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly. Sekwaba insakavukela umculo wesidwaba wengane zakwethu. Silala ngayo, sivuka ngayo. Phela bese sikhathelele emayibu. SABC. Hayiboya. ENCA. Hayiboya. Yini lokho kunye? Newsroom Africa. Hayiboya. Every day hayiboya. Hawu, hayi. Sikhathele. Izinto engathi issue. Na into ebalekile le. Eyibalekile ke le yabo sengize ngama ngishukuma. Yabo le ibaleke ngempela ke le. Yabo ngoba ithinta impilo zethu. Yabo. Ngiyazi ukuthi nawe la ukhona usawaba nayo icase whereby ipholisa lathengisa ngedocket. Usawaba nayo nawe. Namba sake bangifonela umngane wami ebulela umuntu bafika bazomlanda ngihamba naye la emotweni bafike bamthatha. Endene emva kwalokho kwangena ucinga wathi wangilethe u5000 ukuze bezomdedela bezolokhuza icase. So nawe isakwenza le nto le. Niyazi ukuthi ibhlungu kanjani lento yenziwa amaphoyisa. Kodwa manje okubhlungu kakhulu ukuthi we are told ukuthi obaba uJohn Hlophe abangakazi benza ubugebengu qobo. Kuthiwa they can't be lawmakers. But we have people ababa ministers eSouth Africa abenza ubugebengu but because benza ubugebengu lobu obu-organized futhi ubugebengu obamukelekile phezulu kugcina kuphelele nje emoyeni. So yikho ke solokhu sikhulumile ngoba ngiyakhumbula uadvocate Tefo ekhuluma ukuthi kulento kaSenzo Meyiwa okayikhuluma ngayo waze wagcina esehluthuka ukuthi kuloko yakuhluthuka kwakhe wahluthulwa ukuthi wayekhuluma ngabantu abathathwa njengabantu ababaluleke ukuzidlula sonke la emhlabeni okanye la eSouth Africa osibiya ngiyakhumbula ukuthi no baba wenkomo wathi uyazi ngale mikhoshosho leyenzakala lapha kwa police service. So manje kumele sikhulume lento le ukuze mangabe umkhwanazi kukhona okungahambi kahle kwazeke ukuthi sasike sasho vele ukuthi sisemva kwamkhwanazi ngoba ngezwe nje ukuthi emacingwane bisifonile ifonela inkwali yenkosi la icela ukuthi hayi man wenkwali yenkosi mfethu wena wakithi wena ungasuka ungifaka phansi kwebhasi kanjena mfethu ake sihlangane sikhulume ngizokwenza sure ukuthi hayi inkontileka yakho iyareneweka ngizophinde ngithi ukugcwalisa ngokuyisigijana phezulu. Bathi nje inkwali yenkosi yabuza yathi usuqedile wathi mfethu asikhulume kuthiwa wezwa ngokuthi hayi wemkhwanazi. So manje ke ngithi mina bafethu ake singayiyeki le ndaba asikhulume ngayo asingayiyekini. Hawu sikhathele omayibuyo bodoti yini sikhathele omayibuyo hayi into ebalekile kumele ngabe sikhuluma ngayo day in day out uyabo because ibaleke ngempela ke le kumele nje lezi igebengu lezi ezo minister nezamaphoyisa okanye abaphathi bamaphoyisa babe seyikhindini caca nje ukuthi siyaphi. Ene futhi ke into engithanda ukuthi nanginalo maxala lokuthu sefuna ukubulala le ntombi yakhe le nayibona le ntombi yakhe le thube sefuna ukuyibulala njengoba eboshiwe bengingakwazi ke lokho khani ngizwe ukuthi utholakale ne-cellphone. Hawu cha siyabonga ukuthi nalapha ngaphakathi e-correctional service sebethe ukuphaphama ngoba phela siyabazi ukuthi hawu bayalala lapha balala emsebenzini lapha. So siyajabula nje mase besukumile. So ayisukunyelwe bafeli le ndaba ngayeke ukuyikhuluma uyabheyanda umkhwanazi kuyoze kuyovalwa kuyoze kuyoclose nanithi kuyoba njani wemacingwane.